Mwirigiro bwako nwithirite wina ugoro bubwega ningo kugwata ugeni kirinteto cherutha Ithatu ndene ya Weru Wikendi. Kaunti ya Meru nionete kegwikumiria gisiasa kumania na wingi bwa ringi kura baria ni ngiri 784 magana janana ja 89 untu bubu ni butumite ikethirwe ri no rito bonene bwa gisiasa. Bubu ni bwonekete kinya kumania na ndionga chia siasa bakenda kugambia Meru ni untu bwa kura chao bakibanga ni untu bwa kithurano. Ndionga iji cha siasa ni kwirigirwa gwita na mbere kuoneka ndwangi cha Kenya Kwanza na kinya Azimio bonthe bakenda guketha bonene kuma Kongone gaka. Kiuria ni no ukomba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru, no ukomba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru. Haranirja na bauti gukurukira namba SMS inya kibugo Ithatu ijiremwe na Martin Gechungi Ondula akethirwa akithoma maoni jaku mwanya ndene ya mubango jwa gechungi gya siasa chirajo kethirwa ajuge kwejira nyuma ya kagita gati kuraja amona nteturia nkureterete ni Seneta wa Meru Mithika Lentore kwiringira ndebe ntere chegembe atongeria bantere ubakiuga ni boba bakethirwa bakira gikundi. Uria wari ngavana wa Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa kumeneria ngavana wa Nandi na mubunge Kareke akiuga nibo bakurwana na wege siasa. Musiasa James Mutia kuga gisigo kiu kegembe Central nikikubatara sub county ngeni ontobo wingi bwakari. Kirege chunki gya siasa tugategera utonga bwa Meru kiri uringi bwa kura na bure bukethra bugiukiria atongeria kathumba bakibaromba kura. Mbeta wa MAUREEN Kinya munaneto mathithio ni Purity Richard. Seneta wa kaunti ya Meru Mithika Lentore na riongete ntere mwanya chegembe akiringira ndebe. Lentore uri okurwira giti kia ungavana bwa Meru na tigiti ya kiama kia UDA ugite ya Meru batonete weti na mbere kwa miaka 5 na utongeria bubwero ibu batere kuoneka. Bakiringira Kinya ndebe munini wa Rais William Ruto kenda kutweka mutongeria wa Nthiguru. Lentore akuthinga tene na atongeria kathumba bario MC wa kanuni na bangi baria bonekete kumuringira ndebe na kuga ni kagita kawe kutongeria Meru. Kevin Kimathi na chotariria. Atongore tuinjuri nthaka impe the Senator wa Meru Mithika Lentore ariuro wakindanireti kia ngavana wa kaunti ya Meru na atongoria bangi mwanya bantura ibaliungirite kanisha nkuluki enye gembe Central lare na muthiene mushine yua maua. Atongoria bao mwanya bakuthia tena Mithika bai muringira ndebe yetikia ngavana wa Meru kithurano ne kijite iba kinyite kirore ati Thaa kundi bai kiliunga yembe diwe kundi rendere bakore ati ania nerere imenti nerere Kinya batu yembe itwete atia Kinya batu yembe itwete atia twa supportanire munya ngavana twa supportanire kireito angavana ko ndo kule muntu bathi kuba botho Thaa tiga babathi nyabo gucokia njara. Mithika akiringira ndebe Kinyawe ario mwani aitike kia ngavana atitiete burunyo katha munini wa Rais William Ruto kiria Kristo bao tike ngavana Meru inkuromba William Ruto na kuromba tikia Rais wa Kenya baado tukiamene kimwe na tukiamene kimwe no ntitwa identify tema thina ya Kenya yaiku na itukwenda akioya thirikari na re uru nani Mithika na akeria ku implement national policy thirikari na mbecha ciako na nacionga atumira kweria ukiria akina mama vijana na antu bonthe kuma Nthiguru twitetie uru nonto itukwenda uchokia mbecha miukone yantu. Nkuluki Mithika na meneretie thirikari ya kaunti ya Meru runguru ngavana Kraito Murungi ni untuburu boti ira kimera kia mira kwa kaito ndire ari mibatu ire thinene iti kwenda musetho tutwira tuna thine mira tutwira kwaria throughout muntu akawana nankanire mbeca utethia mira ko cia kaunti uticionekana kethira imuntu twire aici nari na kiao
haburi kumenya mira number 1 ibautwi tariki Jumatatu kwari na advertisement ndene ngatheti Nation page 31 andikite re county government akiwa imerabia mbeca bila Meru iri maha nikawa imayani beniko na mantu yange mira etario kwe waona ngatheti eu oi muntu tweshimu kwati yemera ne tutwera mbeca na bubu maniti ya wirigiro buria bucokerete ringi kiriani bamira bwathoku Somalia mithika akiringanithia kuingwa kwayo na Rais Kenyatta pathinite ikuingwa kwa biashara eu kutumite murungu ibo maromba na aringa byama byawe matune kure mirango ekaruuka negoya njira ya biashara tu karukwa rio no ngumenya tukuthina miaka mingi thirikari ni irareo na mantu yarareo murungu gucindithia Faramaju ura waingite mira nora watura baina thina biashara na Uhuru Kenyatta no ndicho ciatumite thoko na kuingwa muingithia ndene ya ithurano akareta raisi ungi ura wina kiao no kuthikira iwiki amakia ngai na ikarikite no ndo maromba yetu bungi na uritono lotete minister wangimba mwere thirikari ne county ya Meru Mishek Mutuma kumania burea akuwa ni ukwama kwa mirandi mwanya ya urigitani muno egembe centru na area imoturi megembe centru kwe muntu daere ngui muntu mwe minister hospitali nteno bwa eto Mutuma kinyandi muete owe ni aibwire ko twena yo muntu wetwa Mutumoke yokaya ciantu begembe centru ate thirikari ya kireito murungi kuri ngwiritete kwa tweka kwa kumuringene thamare kwa tweka kathelwa atore cibitari na dispensary kathelwa itindawa na maternity tauyura kwe bwa utwera Mutuma umetoa ironkwenda bomori atiri twacwire ngwe nonto wanjewe na mwekuro we na family we kana yabwire utethia antu begembe centru nkiripotera Weru TV kumegembe mbeta wa Kelvin Kimathi Atongeria kathumba ba kaunti ya Tharaka Nithi ni batirimanirite MAUREEN nja kutha mbeca kaniseni ya Catholic ya Muthambi kiriboni uria wari ngavana wa kaunti Samuel Mbairagwa Kathomi Beatrice Samika Munde Gitonga Bongo na bangi aria bonthe bonekete kwiringira ndebe ni untu pa kithurano kinene kizite Ragwa uria ukurwira giti kia useneta kagitene gakana onekanite akimeneria ngavana wa Nandi Muthomi Njuki na kinya mubunge wa Maraka Reke Mbiuki akiuga ni bakwenda kumuthiria gisiasa na ange na kumurorigite kia MCA wodine ya Muthambi na tikiti ya kiama kia Jubilee Martin Mutweri na Chieberetie na Raila Odinga kirirwiro rwawe rwa gutwika mutongeria wa Nthiguru Mutweri augite we ati kiamene kia ODM ende ni Jubilee kinya kwethirwa kiama kiu kirirungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja Martin Mugambi ni agukari MAUREEN ja Mukondo waringichia cha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gicigo mbunge kia Marana nkinya wandi ya Muthambi munthi bararurungana na gutinda kanichania kathoreki ya Muthambi bari na maketha montire na maoya na agastikenda tumire na ndena kuga atiri tigana ni na jiama na wako ni aburi ria laria ni kiama kirutaga wira mtu utena ng'ombe kana mbori etithagwa ki mtu tinayo ebo kombegwa leo muntu atanaona kijani ine akwira bula akwariria majani mbere majani kiatho ni gikuba mwa baringichia cha bararukira kumeneria na nkinya guchikithia mubunge wa gicigo mbunge kia Maraka Reke Mbiuki na ngavana Muthomi Njuki ulirwa ngathurani ngania nikenda bekarania ngania uti muntu murata wa Ruto inimara ngoluki yakwa ona Tharaka Nithi na ikio tumiona rejeta kwa ire kurara gwakwa kwamba kurara na mundu Ewa mtu ashureta kabuti ni Ruto endura kenda mekanya Ruto shaitani ashindwe bukerwa ne buje gwe antu batwire andabo ero mwana mwana wetu wa Mara ugonge ne bo muije kande ngana komugweta na lietwa wao ba ile toruga bari bakiomaga wao muntu aka kwera ngorura mataya gatorithagia ng'ombe ndoko megwa muntu akwera ni waziri no akiri muria ne kesi iriku anagamba tumenye ni iriku kugumbesha ile jetu mtuondo uturungamira abati gushoka kireti atuthikirie tumwele butu kwenda mbesha jetu thigeta irutha na niyo tugatiga kuona maundu matu kuona
kuri thoko mbonaga ale marigonia ale a muthambi noma thoko ni tumagerwa Mbitris Kathomi kana Kabiribiri na Morris maugo bonthe bari kiamani kia UDA bareringira ndebe na nkinya kuria kari kuthurira ndagitari William Ruto antu bonthe barabarungi na kiama kia UDA. Kwa buatho ni tukwenda Ruto tumusupportire ni antu mawe na antu mawe anamone nkuga ni muma scrutinize antu ba Mozambique tu ibarathime ni bukuona ni turanenkerwo na position ya deputy governor tebu kute kurathimwa bwina ndatenuka kwina uthuku egekuraga amwe noguo aringicia chababa baraomba kwibendia akiria kari na nkinya thingati bakani chenu mara ni bukona ndage kandema mara nkarikanie ni orukire tene mwako watu thura individual nonto kiama kana suti ira mbega no iro ithulirite gwengwa Muthia Martin Mutweri Fisher ura wanwa kuromba giti kia MCA wandia Muthambi arebaria iguru ria ntheto ira kuringithanwa na mutongoria wa rwang'irwa Azimio toe Raila Odinga. Kiama kia Raila Odinga gitagwa ODM na bau bange bena jiama jiao tofauti. Mbuga Jubilee Thaa ino murengo ni wetagwa Azimio na murengo wa Azimio ni family ya jiama nyingi. Kwa guteka Jubilee ya Raila Jubilee kethungirite murengo ni uria Azimio eri kogu ndio iromba gitita na kiama kia Jubilee na kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ore kaunti ya Meru ikuguniro ringi kura bonene aruirigite kia mutongeria wa nthiguru ni bonekete bakigambia Meru nyuma ya munini wa Ruto Rigathi Gachagua kwamba kambi kaunti ya Meru kwa ntuku ijire minister urimi Peter Gatira Umunya nethiritwe akithingata kenda kuoria Mwangi Joe na kuringira ngwataniro ya Azimio kampeni ya Jamiru bobo kioneka kinya siasa cha ubunge ni chionekete kurura na aria barikire murengone jwa Azimio na bangi kiri Kenya Kwanza bonthe o mtu akiringira ruterero wa wendebe Meru eri na ringi kura nkurukia ngiri 784 nionekete rikatheti asiasa bakwenda guketha kumuno mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare na gichunki gya siasa Jutigere mweri jumwe na ntuku 28 twitakire kithurano kinene kia mweri jwenana na ndi siasa chite mwanya ne chithirite kigwata mwanke ukia kurakia omutongeria kithurwa akirwira gwita karigi kawe nkingo na kuthereria gakire kawe na nandi tukimurika siasa cha thirikari nene muno kirigite kia mutongeria mugongo alambarathi nene irijiri alio mutongeria murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na wa murengo jwa Kenya Kwanza William Ruto boba ideba kionania balena Weru na kurasha mukari wa kaunti ya Meru na Meru mboto ya Raila Odinga ithagirwe tongeretwe ni minister urimi Peter Munya na kinya gavana Kiraitu Murungi nawe William Ruto agiturirwa njira ni seneta Mithikari Nturi na kaingi kimera kia mera kuma merige negembe kigitumika kuringa siasa iji kagita kamwe ya Sanjo ura ni gavana wa Mombasa arekiri musafara jwa Azimio wa Meru egikanwa kiwangarisha mera itegitithwo goti kiri kaunti yawe na kinya mutongeria uju Raila Odinga akiuga no betite na mbere guchwa ntaira ya gutigira mera ne gwita kwendwa nthiguru ni ya Somalia. Nitahakikisha kwamba Somalia inafungua mpaka yake na mera inaenda huko. Ni untuburia gavana Kiraitu Murungi akiariona nite witukio bwawe na Raila Odinga kinya kiri ndiunga yawe ya kugambia Mumiru. Amesema vijana lazima wainuke. Semeni ndio mama. Hapa Meru mlikuwa mnapata shilingi bilioni 5 zaidi, lakini wale jamaa walipinga. Sasa rege ikaenda half time. Sawa? Lakini itarudi. Sitarudi. Aja Meru nande ni gukarita mushetho jwa mpaka na Mbeya aria mbarathi imwe kiumagara ingi nayo nitonyete Ruto wakiregana na utongeria bwa Raila Odinga arigikanirwa akiuria Kiraitu Murungi ageta kwendia Meru kiri murengo jwa Azimio la Umoja ati akuja atuongoze. Bana. Hiyo ni madharau bwana. Hiyo ni madharau. Bana. Sio ni matusi. Sio
hiyo ni matusi? Kwani sisi tulikuwa wajinga na tukaunda serikali mara mbili? Watu wawache mchezo nani? Hiyo mchezo wawache. Mheshimiwa Kiraito Murungi, wewe ni mzee wetu, tumekuheshimu kwa muda mrefu. Tumekuwa tukikupenda, lakini inaonekana kusimia imekupenda zaidi. Kulingana na madhabu ja nkiama ya IBC, kaunti ya Meru ina kura 784,884, 889, na nicho gitumi kinene giatongiria baba kwithira bari na kathariga kanene kugambia kariba kaunti iji. Murengo jwa Kenya Kwanza jwa tuma mbutu ya waja Meru bakiumagara nabo murengo jwa Azimio bagatigira gwati mbaru bao kinya bone bawikinya ku. Wale wanakaribisha Martha Karua hapa tuzungumzie hapa Meru na hata huko nyuma. Na ndirua mono nyuma ya Peter Munya na munini wa Raila Odinga Martha Karua gwikinyaja Meru kwiringira ndebe na murengo juju matukuja matare na William Ruto ethira gituma munini wa Rigathi Gachagua wamwe na seneta Mithika Linturi kuja kwamba kambi yao. Meru iko katikati ya serikali ya baba Raila Molo Odinga. Meru ate arabikoruero arankimeokumirwa. Haiwezi haribika. Mlima Kenya sisi ni wakulima. Sisi ni watu wa biashara. Kilimo na biashara iko kwa ndugu yangu Munya. Mambo yetu haitaharibika. Kundi wata Azimio pa una nkingo ndo tolibalibia ringa nkundi aja nandi nyunguni onenia kirumariko Munya iwirane bagweta na mbere kwa minister worimi kiri thirikari Azimio Gachagua nawe nugite kiri thirikari ya minister worimi akumaja kaunti ya Meru. Unindane kero ite kenene ya kuromera manto ya agriculture na biashara na manufacturing. Chairman, hiyo ni sawa. Usiseme ati ya kwamba ati Azimio ikikosa kura itakosekana waziri hapa. Katika serikali ya William Ruto ambaye nyinyi ndio mtaunda ama si nyinyi, mtapata waziri kamili na balozi wa kwenda Somalia atoke hapa Nyambene. Mtoto ambaye amelewa na pesa ya miraa aende atafute soko. Tumekubaliana. Kirimu safara jo Kenya Kwanza bakionene kumenendia thirikari ya Uhuru Kenyatta ni wagubwa thoko ya miraa nthiguruni ya Somalia na ndi ntukwenka ikurukite kirindi unga ya Munyaja Meru ya kuthereria mwangi jwa Azimio na ijene wirane thoko iu ya miraa okagita kabiumia biri bijite. Ndo president ongena athurerwe na iruare akuapishwa wewe Uhuru Kenyatta ukiwa kule Somalia. Kama unatupenda na unajali watu wa Meru na watu wa Egembe wale wanalima miraa, tunataka kusikia ukitangaza ukitoka huko Mogadishu huko Somalia ule mkataba umeweka na rais mpya wa Somalia kuhusu mumea wetu ya miraa. Kama unatupenda imechiumia bili wendia bwa miraa bukambiriria ringi orabo karimbere miraa yetu tuita Somalia Mogadishu yaumo Mogadishu yeta town ingi chionde yatuita Somaliland. Nkindano eji ya kurira kura cia Meru no irigiri gwita na mbere na nandini ya Meru bagachukia metho bone bagakia kura cia ukiri murengo juriku. Nkiripotera nteto cia Weru Wikendi gichunki gia siasa rekwa rito ni Mutugi Kare. Narwa turi kuria no komba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru no komba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru itana mbere na kwithira ukiaraniria na bauti gukurukira namba SMS inya kibugo Ithatu ijiremwe na ruru ni ruru aria ruria Martin Gichungi Ondula etete na mbere na kuibanga na ageni bantu kwa narwa ndene ya mubango jo agichunki gia siasa na nkurukia kethirwa kithoma maoni ja kumwanya mwanya ugeta kuraja nsokerete na nteto nkuruki.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Nionto mamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Betagwa Kaduri Murungi, inkuboromba Meru, undigire kura chia seneta wa Meru. Nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbesi nyingi mono mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na witiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eune nguge ya seneta kuhakikisha mbese iri kuja Meru cigwitira Meru nguge ngachomia njoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni ngavana wetu omba gukira na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia ngavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Live channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Ngokugwa togeni oringi kirinteto cheru Ithatu ngichokera Wilson Ngugi Diego uria ukurira giti kia mubunge wa gicigo kia Tharaka ugite akethirwo ari ndebene ta muriri giti kiu ugite anthu bawe bagisiasa ni bethirite bagitambia nteto ate atakurukirwe ni kamiti ya mianka na ithurano ontu buria areganite na bubu nene ni ari aringirite ndebe munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto akiuga kiama kiria akurwira nakio giti kia ubunge runguru wa Kenya Kwanza na ari na uma bagachinda giti kia mutongeria wa Nthiguru Paul Wakabethi ne agutwa nteto eji kinya Orombi giti kia mujumbe wa Tharaka na tigiti ya chama cha kazi bwana Wilson Ngugi Diego akiaria kirindionga chiake kiri makanisa monya monya ntere cia Tharaka muthenya gwemthi akuga we wiki ama turingire kiama kina kumaga turingire kiama kina na reguru ndienda kubwira antu beto thurani antu no ndu muntu nwethagirwa kamatete manifesto nwethagirwa kamatete maono muntu ura bukona no mwega wanokegwa independent bumuthure Bwana Diego akinyeria bobare kwa tambaru Dr. William Ruto kirigite kia rais kithurano ni toko wata ngina kiama gwetwa chama cha kazi na chama cha kazi kiri murengo ni uro wetwa Kenya Kwanza
Tole support Ruto, tole support go. Kiama gia chama cha kazi kia support go. Ende wongea yera gabwera bau bangiare gietukio gio support Ruto mwire gwe. Itoko menya Kenya kwanza yondere support go we. Ruto. Na kiri gukunura ngugi akariba Tharaka na kubanintira maendeleo ngugi na tariretie uribwa irio biratu kurima irachima bwetirie ikenga Mutharaka au maokiani numa kana tu mantu betu wana tukarima hata watu kika irio biratu kurima bitia jogia mbeji iratu tumirite kurima umenye tutiegwa tukiumara tukinyite na nwege twe tukiuga wana tugaka kirachi waka kirachi tikuthuku na kugurira kinya cukuru mbaji tikuthuku ende mwana urathomera kirachi nikira acoka kama twimba chiera akarikia cukuru watuika wirero ni gucoka kurima ukagwa mwana uyu atethekete antu betu irachuma wewe kwena mubango wa guchwira mwana wa Mutharaka wira nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka biti wa Paul Gwakabethe. Amemba Scout aja Kenya ni bambite kambi gia Ntune North Menti aritoba baraba umete ndene ya chukuru mwanya ni bethirito bagikurukira Mauritani kathomba jare aba kwirigirwa kubaguna uturone bakiaria nene bao baugete jene nzire moya kureta mwa Kenya gukurukira ikundi tabi mwandiki wetu wa Nteto Muthurumurioki na aranirite nabo gatumenyithie nkuruki kurukira itongiri mwe pamuthejwa Scout kumanene kaunti ya Meru ibakinyite skuru ya Ntune baringaniria mwe kuma primary secondary na kinya university nikenda bomba kuona ni omba dibao kikundi kikeo kia Scout kwe bange beto boga Scout ni primary yake kana ni anababa nini ibo kona kinya batoto kuna to na mareru Scout ngethero ire jane enjaga mono gutanana na itumira tuga nguge Scout igutithia bendera yake na kana kurwe chia kuona utokera Scout beza bakathike so manzo ijathirire kuna programs nyingi mono na thaici Kenya Scout yongwa twina na ndera tukwita muntu kuna mtumba kwa akichoria kugana ndio ni ina Scout na ndathire skuru kana ina passion ya Scout ende ndona muntu okomekoria so tuna gento tukwita community scouting na community scouting ile tukwenda tutatonya Scout makanisa ene mesigitini yetu na twita kurombera kire chibo beto na tukathia scouting njaga tumba kuthwa tukiendera boboga mono na ibeya bakathoma bakagwirirwa kinya michetho no tu kureta ana house scouting gituma inya baka kura bakimenya discipline njaga era yethera ina jesh na ikyo gituma atu encourage ana kwithira bai ndene scouts na moroto jwe kundiki ni kuthwa kuna mekarire mega kumage skuru na kinya kaome into kingi kira tuthomete about fasting urombo tetheria mtu ithanja kana inya skuru kana anywhere na ria ombi kwithira ena thina inya kuneka kana mbi na gintu kingi about drug effect toritanora tumbe ko ritaninya barabeo me barabo tumira kenda batiga na bonania ora drug abuse there is or drug or there is kunywa drugs ku take drugs or there is wenye mimi nasambia wenye wiko Scout is a very enjoyable thing. The only thing you need is be disciplined and your life will move smooth. Na kagitega siasa wendi bao nikuthwa kwina urumwe nero mbareo ni endiwa gutonyera ikundi kia Scout nikirinya bomba kubatetheria gukura nguruki ana batu na boja bomete kire nini mwanya trips ciao twena kabira nyingi muno aja barabara aja na bonde bare amwe na kila tukwarira ni scouting na peace na amani twena ba twetaga rova Scout bai bobe na miaka 18 na gwitia na bena ibande byobe na kura ciao ende utigo bakiaria matoja politics ya nonto iginto kyo mtu binafsi na itukoromba chore bomba kweja bara bakomba gututetheria kiri mantu jeto jonde na batu tuteketie kiri Scout buru tweka murungu mbere na itukwenda support ina mono kinya kiri achiari. The government usually fund, but you will find that some of the activities tunafanya there are usually many, so the funding from the government might be insufficient, and so we will urge if there are some well-wishers who can do some funding for us, since some of the activities, many activities we engage in requires a lot of money. Nkiripotera Weru Weekend Mteto Muthurumurioki.
Murerigete kia ubunge Gembe Central na Kinya uria ni mutari wa Minister Munya James Mutia ugete gicigo kiu ni kibatere kuongerwa sub-county ngikenda gutungatira karibwega ni aria meneretie mubunge wa Nandi kubaikiringwa kiuga tiwe watethererie kuona irio kagitene gaka ende ni kumania na kuirutaniria kwawe bagwatanirite na Munya. Dennis Mugendi ni agutwachi Kinya. Gicigo kia ubunge kia Gembe Central kiri gicigo gitaragwo kwithirwa kiri na akariba baingi baria nabo ni 2,283 kuringana na utarani bwa mwanka jwa 2012 kuntu buratumire kia wa sub-county injeru. James Mutia uria ni murwiri ubunge ariuga kuri na bata kiongero sub-county ingi o inya tontu akari no baba ingi apart to sub-county imwe tutapata kwa sub-county mo batwi kwa to sub-county to sub-county nya ukada southiment nenge sub-county ile na yoba nunkurukia batwi bitu ko demand na bitu tukaendelea wetia ituongela sub-county na inkomanda kuma mbunge yangu ngeterembere like for example bwa the roje na ina to 65 ni qualify kunenkirwa a sub-county uko leo ndi njia inantoba ingi muno ni qualify kunengwa sub-county kirite kirore na kuga iji njelo yonekene ni ngugi yawe na minister urimi Peter Gatira Munya na meneretie mubunge kubaikiringo uria akuga na mamire kirazima untu ne jegie gicigo giki oni yangu ndakora ntobetu story ira ya okundu keta akathegela ndewa thiri akwa nira aciare utuku amethegela kura gathilungana ndewa akiwa nira aciare mwanto sub-county kirengo ya muremere na ari thirikari miaka yothe miaka 10 na ari thirikari ya Jubilee leo umrege thirikari Jubilee ta ke nyuma ta ke opinzani re ire ona inya gochwa sub-county eune muremere na togura wasiri Munya otwete thina ontoba kwetha batu na toba baingi na toya sub-county ire Munya atwatire ngwije winde kire barua ubichine Matiang na twagisha tugona sub-county njeru kungwira yonde 100% ingwira litini woni demo andikio barua na ntomi waziri ubichine ya Matiang tubie kirengo areta winda areta factory area eto ya kangeta inde mwambendiko nachoke kandika ruwi muntu wa history yake kirengo akorata niriku barabara tebia areta KMTC ni aremea kubwithika kinyametu ngithika ngona amekwira ku history kirengo te kureta ne kura mu kureta. Dennis Mugendi, Weru, Wikendi, Gembe Central, County ya Meru. Hakiamaba azimio la umoja ni baikete kampeni chao ntereche kamba kauntini ya Machakos batongeretwe ni murwirigete kia mutongeria wa Nthiguru rungu rwa ngwataniro Raila Odinga na mutongeria wa Wiper Kalonzo Musyoka atongeria baani batirimanite na karika thomba bakaunti una kubekira mawirane nange naku hakiamaba Kenya Kwanza kinyaboni baikinyete ntereche Western na remunini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto na atongeria bange betite na mbere na gochendia kire aringi kura. Sisi tutasimama na wewe uhakikishe viwanda vyetu vya Mumias, Nzoia, Panpepa zimeundwa. Uhakikishe barabara zetu za hapa Kakamega, barabara ya kutoka Lurambi kuenda Navaholo haijaundwa kwa miaka 10. We want our people to be employed. This country is now ready for a social change that is unstoppable. It is totally unstoppable because when you get a young child, a middle-aged, an old person talking the same language from Mombasa to Malaba, from Kibish to Vanga, then you know the country is ripe for change. Kwa hivyo tuangalie wale viongozi ambao are connected to the reality on the ground. Umepata watu wangu? We want leaders who are connected to the ground. Na nataka niwahakikishie kama vile Bishop Muturi amesema, kule Mlimani tumeamua kabisa. Kwa hivyo mimi nawaomba tu kwa kunyenyekea, muombee kinara wetu His Excellency akuwe rais wa 5 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. May God bless you. Ingine inaitwa deep state, ingine inaitwa system, ingine inaitwa nini? Zaburi 20 mstari wa 7 inasema wengine wanaamini kwa farasi za kivita kama hiyo system na deep state, lakini sisi tunamwamini kwa Mungu aliye hai.
I want to assure all of us as Kenyans that aside from whatever status, aside from where we are, God has what it takes to take us to the next level. Thukembethe kuma ward-inĩ cionthe ithano cha gĩcigo kĩa Maureen bezĩte amwe na kũgĩta gĩkundi kĩrĩa bagwĩta bunge la vijana bakĩaria baugĩte gĩtũmi nĩ kenda kũthũnja na kũthikĩra barĩa bonthe bakũrũĩra gĩtĩ kĩa ungavana seneta mũbunge wa Ikuru kaunti-inĩ ya Meru na kuigua ũrĩa ũkaethirwo akĩbathikĩra na kũbathangĩkĩra akĩaria nyuma ya gwikinya gĩkaro-inĩ gĩkĩ mũrũĩri gĩtĩ kĩa useneta ja Meru ta mũrũĩri kĩũmbe Kinoti Marete ugĩte ĩjĩ nĩ njĩra njega ya atongoria gũchiendia kĩrĩ Thukembethe mawĩra kĩrĩgia na chotariria atongere ba ikundi bya mbeo mbethe gĩcigo-inĩ kĩa Maureen nĩ bejete amwe rungu rwa ikundi kũmenyekana ja bunge la vijana na arĩa moroto chao nĩ kũunga mauri atongere bara bakomerera matatu anya twaite mwanya mwanya na kubathikĩra bonthe nĩ kenda kũmenya no wĩna manifesto ĩrĩa ĩkaguna mbeo mbethe ĩtĩkia tũgeta atongeria bangi ba seneta na banga bana twabeta na inya baba kwenda gĩtĩ kĩa MP twabeta na women rep twabeta na inya baba kwenda MCA tukomba kwithira twibeta kiwandi-inĩ uyu muntu umite no ntu twina representative bawadi bonthe aja na youth yonthe iburi yonthe kana youth yonthe Meru iketha iwero represented na ikundi gĩkĩ gĩtũ twĩtĩte atongeria kenda tũna kumba kuona maoni jao muno batwa agendas ciao specifically no ke youth no twatu ikundi gĩkĩ kĩa youth kiretwa bore youth so twĩtĩte atongeria tukabeta baba ingi o nyana arwe kwa intukwembere so tugeta bangi na bangi tumekuigwa views ciao njitena arwe antukwena arwe kwaranĩria na atongeria betu tomba kumenyera tugatetheka after kumaza na ora momba kwera ayuthi wenzangu bakethera bagitaga mantu za mbeta muno pethera bagitaga maendeleo kenda tomba gutetheka ndene Meru yonthe mbeo mbethe baba bakiare nyuma ya gwika gikaro na kuthikira maono ja Kinoti JR oro kumerera matagite kĩa useneta kaunti ya Meru ni baugite bageta atongere bangi bonthe ni kenda bakabathikira na nyumene kurita mwerekera jwao jwegie kugwata mbaru mutongere ura wina maono ja kubaguna itu kwire kwendukita antu na nturene na yusi wenzetu kenda twithwa twina power nyaba twe kunegotiate kithirikari rigatonya cia county at the ward level no ntuba kwithirwa batu twa youth twatejanire ni atongeria na tutikwenda kwendelea utajanire ni atongeria kairi tukabeta bonde atongeria this was the tutumba beta bonde na tukwembere so tukabeta bangi na tukwingi na ingi kwenda tumba koranire na bonde so naruo tugwitite mutongeria wa kwenda gĩtĩ kĩa Senate JL Kinoti Marete na tukumba kwithira tukiaraniria awe na twamba kwithira tukigwa manifesto na maono jawe no la tagetite kwithira kiumba kwithira agiukiria buri muno ruterene rwa youth na ingwitikia ora tukethira tugita aba bangi na tukomba kwithira twibancho kuba chonkona tukomba kwithira tukigia mwerekeo na kwithira tukiwa gitumi kia ora tukethira twi support JR Kinoti agicokeria mbeo mbethe bau nkatho ni thuganio riu na ugite kuigwa maoni ja mwananchi kana public participation nikio gintu kirai kura gatete gatongire bangi gintu kira ugite wa thurwa ri seneta wa Meru nikio gintu kira gekira urito muno public participation ni omoro twakwa jwa mbere kabisa juria mbikite mathuganione na ija uto kuyithagia narua ikwaraniria nondu thaka ni arimi bangi ni biashara bangi bena mantu jao jara bakuthia bangi etithia babikibiki ngauga ketheja narua kinyethere kuru batira ugora bakwenda at least nkumenya narua uria youth bomba kutha bakienda ibakwenda ngugi bariuga ibakwenda kweja batenda chiethwa chikieja nagwa batikwenda kuandikanwa kwa kumenyana barenda antu bakaandikwa kuringana na merit nkoroki JR Kinoti no rete akari kwithurira atongere bara bagusendera bare bongo batikinyeretwe ni muntu kiboria nkoroki kumugwata mbaru ni kenda gatwika seneta wa Meru thurano nebo mweri jwa 8 nkwenda obwashu ante buringa nthi ruende gigiti kia president uguo uri ukwenda kuringira muringire nti ukamatira tombo ki president ki governor uri ukwenda kuringira muringire indi giti kia senator unenkere Kinoti onto Marete nikenda mpumba gukaria interview nu bubwega nke reporter Weru Wikendi kuma timao gĩcigo-inĩ kĩa Maureen mbita mawĩra kĩrigia
Na uno twakinyira muthetwa nteto chetu cheru Ithatu ndene ya Weru Wikendi etana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV ugeta kuraja nuntu Martin Gichungi ondula na chokerete na rwarero ntuku ya narwa ndene ya mubango jwa gichungi gya siasa ara nkuruki akethirwa kithoma maoni ja kumwanya mwanya kumania na rwarero turwa ntuku ya narwa gakwendero tukububwega mbeta MAUREEN Kinya monanireto mathithoni Purity Richard.